sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa' grande y chiquito, el radio que siempre está bom. Sempre tapum. Assim, Feliciano? Feliz a tarde, turnos, oyentes, nos televidentes, en turnos, tem día más, tem programa de deporte. Nós começamos un saludo para Erika Mercera, para Wati Sandoval Cristóbal Emerenciana. Cabeça de mundo. Desejando Wati. Tá baixo de Econai. Onde sonam com Erika essa terceira rato. Não. Eu tô outro sorto. Ok. Cala. Sim. Sim, essa pronta recuperação para nosso amigo Wati Emerenciana, nosso colega também aqui na Voz de Bonaire, aí na Corsol. Turcos Bompe, aí na Corsol, saludo para Inês Martes, saludo para Tanchi Laura, que ayer eu estava de fiesta, aí no barrio de Norsalinha, de Conuco Biel, Tanchi Laura. Como não sei Tanchi Laura? Ela tem 86 anos. Mamira Reina. Sim, Mamira Reina, como lá. Mamira Dona Reina, saludo para Reina também, não sei como passa a buscar Lina, não sei o que é. Tem um par de líquido, mas chato, meu. Também para Hilda Coffee, de Playa Grande, também nós tomamos saludo, pé. E maneira costume, nós também até. Para Itch de Bus também. Itch Bus. Assim, de maneira costume, nós estamos ali com nós canciones criollo, para trazer um toque especial no programa de deporte. A ver, nós temos Nel Piar, tá aqui que diz, custo de vida subir. Vida vira caro, como lá, vida vira mais caro, mas nós vamos escutar um rato sim. Leite vira caro, tuco vira caro. Raqueto, na gasolina um pouco, diz um pouco de diz para ter coração contento. Até eu vou na esse gasoil, que man, eu gosto de ter balança hoje, que man, temporada na tá esse gasoil, vai gasolina, e outra temporada tá esse gasolina. Vai gasolina. Até corrente se que dá sube. É único corrente que tu vai na Bonaire que se copene, me te quer dar conta corrente. Conta corrente. E conta dispar também. Conta dispar também, sim. Principalmente são dispar. São dispar também, tá bom? Aí sim, é coisa, banda aí 1% não mais coisa, com 0.25% da bira hoje. Pa anha. Sim, nanti kita administrasi cost dan kultura konekamente. Não bisa auto. Vou contar corrente só taba. Aí taba flat lá, kau kata baixi. Só natura. Assim na mês nós tá biba bom toh, nós tá luta, tem que beber água. Assim né, para com teleu nós tá chega que custo de vida que tá subindo Bonaire aqui. Nós vamos começar com nossa notícia de deporte. Aí nós temos um candidato de notícia para vocês. Tanto internacional como local. Nós começamos que é internacional seguro de Major League Baseball. Aqui que estava tendo resultado de beisebol de ayer, da Liga Grande. Depois nós também riba outra notícia de deporte de internacional com o Bonaire. E também nós também papo um ticket de mundial também, para um par de informação nova que vem ser que é bom para nós compartilhar com nós televidentes e também nos oyentes. Ayer nós escuchamos o deputado James Crowley, traz um par de pontos ayer interessante para o que se trata deporte, mas tem para parte seguro de estadião de praia, também estadião de Rincón. Nós também vai ser um beijo aqui. Ayer em grandes ligas, estava de um candidato de Huega que toma lugar, estava Guardians que enfrentar Tigers. Guardians da Gana de Tigers com score de 4-1. Marlins da Dal Padres com score de 3-0. Phillies da Gana Reds
que score de 4-3. Tem double ladder que estava tendo Guardians contra Tigers. Tigers está Gana. E aqui de Guardians que score de aqui 7-5. Aí a banda na Yankees de Mitchell Buchhout. Mitchell Refri. Mitchell tá Floyd Refri. Me vou de ganhando de veterano. Perde e era contra Reis. Yankees, bom fanático de Yankees. Mitchell Buchhout. Perde e era 4-0 contra Reis. National tá ganha Chicago Cubs 5-4. Orioles, Baltimore tá dal Blue Jays 7-3. Aí a banda ng Atlanta Brave tá ganha New York Mets com score de 10-3-1. Ruben F. Contai, tu gosto ok? Nós tem Minnesota Twins tá dal Royals 4-2. Ranger tá ganha Athletics com score de 2-1. Aí a banda na Los Angeles Dodgers da Dal Brewers também com score de 4-0. Bira, mas também den mais a noite na também White Sox da Dal Astro 4-2. Mariners da gana de Angels com score de 6-2. Giants da gana Diamondback também com score de 6-1. Aí também tem um candidato wega que tá começando a tarde também. Para o que trata beisebol de Grandes Ligas. Aí tá Phillies contra Reds. Então começa mais ou menos 20-7, Marlins está enfrentando Padres, também 20-7, mais ou menos setor. Botem National contra Cubs, Yankees está enfrentando Rays, aí também van de setor, né? Pirates contra Red Sox também, van de setor de noite. Botem Blue Jays contra Orioles, também setor de noite. Guardians contra Tigers. Denan série também tem que de 10 passar de 7. Atlanta Brave contra New York Mets. Também tem 20 passar de 7. Twins contra Royals. Também tem que de 20-8. 4-8 tem Cardinals contra Rockies. E Rangers, Tato Athletics, tem que de 8 horas da noite. White Sox contra Astros. 10 passar de 8. Botem Dodgers tá contra Brewers, 10 passar de 8. Angels contra Marlins, também carreira de mitad 10. E Giants contra Diamondbacks, 4-10. Esse é o que ganham de beisebol de Liga Grande que tem AW. Esse é o que nós temos para o que trata beisebol de Grandes Ligas. Que o PN está seguindo beisebol de Grandes Ligas também que está na recta final para assim vai a postseason. Para o 4 equipos não que está classificar para parte de playoff de Grandes Ligas. Aí a banda nos mira de nos notícias que nós temos compilado para você no tour. Nós vamos deba nos a quantidade de notícias nós temos uma coisa importante para nos compartilhar com você na ave que tá nós vamos. Sim, nós temos de beisebol de Junior League Corsau. Bia mais com triunfo aí de mundial de beisebol de Junior League. Agora que nanga sa de Ghana na partida agora que não tá dentro é parte de semifinal não tem que vai enfrentar de onde equipo não de parte de onde seleciona de parte asiático. Tá Taipei se me nota Kibuka não vai topa assim né o ganador já está passar para a grande final internacional de beisebol de Junior League para cima para Panampo vai a série mundial de Junior League também para o Corsau dia mais por titular campeão tem parte aqui de maneira nossa beisebol Little League Junior League Senior League na Corsau seguro hope tempo hope esforço de para hope ano largo Corsau bem tem parte aqui tá dominar de nossa área de Caribe e também representa parte de Caribe na Williamsport, na América, quase toda ano. Quase toda ano tem uma seleção de beisebol de Corsau, seja de Little League, Senior League, agora que Junior League também, está representando Corsau, segundo na Williamsport. Tremendo. E pronto também, Bonaire também, lo chega assim na leu tem parte aqui. Coisa mais interessante também, como tu nota, que aí na Corsau não vai começar com o campeonato de curso futsal. E na Bonaire também nós temos organização de futsal aqui na Bonaire, pero nós mira tu gosta para quieto, tá bom para nós aqui nós para ainda não de futsal de Bonaire, para nós aqui que tem um plano que tá não tem para o próximo
temporada que também que está viniendo, siguiendo de béisbol, tem seleção de Reino também, que está seguindo no campeonato europeu de U18 de béisbol, que está tremendo, seleção aqui também, de Reino, caminha também, tem basta de nós antianos, não, Yudico São Rubiano, também que está participando em seleção, que não sei, então tem telefone, não tem telefone hoje, pero chamada, seleção da back do studio, que me andi, que chama, vou por chamar, então, dá um comentário, boa ideia, boa opinião, se você é apertura, bom abrir sempre, para que manter respeito e disciplina. Para nós apresentar nosso programa de deporte. Passando FFK, Ana Corsou, está interessante. Din Gore, diretor técnico e de desenvolvimento de FFK na Corsou. Comunicado com nós aqui, nós aqui que está bisa. A reestruturação de futebol na Corsou está seguindo. Essa aqui hora que oficialmente FFK anunciou que o senhor Din Gore lo vai llenar o rol de diretor técnico e de desenvolvimento. Essa aqui depois que o FFK a entrevistar vários candidatos com potencial e escojo a cairiba o senhor Gore para o diretor técnico e de desenvolvimento novo de FFK. O puesto de diretor técnico e desenvolvimento lo está uno dirigir riba e parte juvenil que lo concentra riba e desenvolvimento de nossa seleção de categoria I9, TECO e 20. Também lo trae riba plan para manejo técnico de nossa seleção juvenil e também de futebol em geral aqui na Corsou. De caso aqui, senhor Din Gore lo está na Corsou para cumprir com seu trabalho na FFK, que mira para criar futbolistas com potencial para representar nossa isla a nível internacional. Seleção nacional maior, o forte semana passada, tem senhor Remco Vicentini back como treinador. Aqui nós temos Remco Vicentini, não dicho sabe se, cacho que ninguém usa o mês está come. Ya basa na corre com ele, mas ele anda buta, agora que na corre busca ele back, depois de corre com diretor técnico último que estava da de seleção de Corsou. Remco Vicentini back como treinador, lo no ta responsabilidade de Din Gore. Senhor Din Gore nota desconhecido mundo de futebol mirando a trajetória larga que tem como jogador profissional com a militar em diferentes equipos na Holanda, maneira Ajax e Feyenoord. Também Din Gore a dirigir Ajax U19, Southampton, Escócia U16 e durante o último tempo estava treinador da seleção de Suriname e assim bom trabalho com a seleção. FFK está sentindo que o senhor Din Gore seguro está bom adquisição para nós, para a seleção e para o futebol de Corsou, caminha ele 13 cursos, sabedoria e conhecimento para desenvolver futebol juvenil, pero também futebol em geral aí na Corsou. Mientras tem vista que o senhor Gore tem laço bastante cerca com o Corsou, mirando que sua mama nasce aqui na Corsou. Sua casa, senhora Magali Gore, está de raiz de Corsou, mientras que seu homem, Kenzie Gore, está membro da Seleção Nacional de Corsou. Durante uma transmissão ayer arriba a plataforma de Viaplay, senhor Gore a ampliar riba seu rol novo de FFK. Camina la visa, que me será turma. E reto aqui, me quer algo bom para o futebol de Corsou. Também, senhor Gore, a três adelante. Esse está Din Gore, ex-futbolista, que segura militar em diferentes equipos grandes, aí na Holanda, agora que está com a parte diretor técnico de desenvolvimento de FFK, e não tem nada a ver com Remco Vicentini. Remco Vicentini, Remco vai criar seu time, seu corpo técnico, que vai dirigir a seleção de Corsou. Temporada venidero. Maneira basansa, Remco Vicentini estava assistente técnico da seleção de Canadá, que está sendo furor em parte de CONCACAF e também que classificar para o próximo mundial também aí na Qatar.
Selección I-4 de Bonaire está sufriendo una derrota contra la República Dominicana con score de, si no te rayos, juega acaba 4-0 para a República Dominicana. E AWE, não sabe que está agora aqui, 2 horas, after 2 horas da tarde, Corsau está enfrentando Bonaire, Bonaire contra Corsau, de seleção de I-4 de que está tomando lugar na República Dominicana, que está CFU Challenge Series. Nós tem standard para o que está standard para o que está tratando grupo A aqui, botem Puerto Rico está na primeiro lugar com 2 juegos a ganhar, 2 juegos a ganhar. Tem 10 gols na favor, 1 contra, com saldo positivo de 9, tem 6 pontos. Seguir para a República Dominicana também, que tem 2 juegos a ganhar, 2 juegos a ganhar, 6 pontos, 7 gols na favor, 0 contra e saldo positivo de 7. Seguir para a seleção de Corsau, que está na de 3 lugares, 2 juegos a ganhar, 2 perdidos, tem 0 pontos, saldo de gol de -6. E Bonaire, está último de 4 lugares, de tabla aqui, e tem 2 juegos a ganhar, 2 perdidos e 0 pontos, 10 gols em contra. Essa é a seleção de Bonaire. E a ver, se grato, after hora que mês, de 2 horas, after 2 horas, não se compreende. Na hora de enfrentar a seleção de Corsau. Você não sabe que seguro, essa aqui é uma experiência para nós, não? Para suportar a roupa de nós, não sabe. A seleção de tanto de São Domingo, de República Dominicana e até mesmo de Corsau, não está muito não que está de escola de futebol, não tem junto, e é muito não que está treinando futebol todo dia, não está em camp quase todo dia, está quizás weekend na hora livre, não está vai cerca na maior não está guardando bom tratar, bom cuidar, não está focus constantemente riba futebol e vou provar riba terreno na loduna vou mir nível seguro comparado com Bonaire. Na Bonaire nós muito não está vai escola, não está na casa, hora que tem treino tarde, não vai 1 hora, 2 horas, não vai treino, depois não vai casa back e nos falta e nada nos está costando com nós vai trazer riba para desenvolver para o que está trata futebol de Bonaire. Essa é o que nós podemos para você não. Para nós passa over, nós check é parte de mundial também. Nós temos refri e oficial de preparação para Qatar 2022. Nós lemos esse comunicado aqui também. Aqui que está bisa. Entre dia 31 de maio e 22 de junho, FIFA atende 3 seminários para preparar 36 refri e também 69 refri assistente e 24 oficial para VAR for de Tour e 6 confederações qual agora escolhe dirigir o Campeonato Mundial de Qatar 2022. É 3 dias seminário agora do poner para oficial for de cada confederação para bem junto na Associação Paraguai, qual botem CONCACAF, CONMEBOL, Doha Qatar, AFC, OFC e CAF, e Madrid, Espanha, UEFA, liderada por el legendário italiano Pierluigi Collina, que é o jefe do comitê de referência de FIFA, e Massimo Busacca, que é o diretor de referência de FIFA. O referência guarda poner em teste de classe de teorética e prática riba vel durante a sessão de treino cada dia. Assim, permite oficial para simular e praticar várias situações de juego. Nosso objetivo está para preparar o referência mais melhor que possível para evitar usar tecnologia, pero tecnologia tem para reduzir fallo humano que pode afetar o juego. É melhor referência no mundo por cometer fallo. É ente humano e nós sabemos isso, segundo o legendário italiano Pierluigi Collina. A dona de conhecer. Para algum de referência participação no Campeonato Mundial de Qatar 2022 estava sonho fora de muita. Para o refri de Holanda, pero nascer na Corsau que é Danny
Kelly, essa aqui tá sonho for de muita que agora te vira realidade. No momento que me recebi invitação e a confirmação que me guardo selectar com meu grupo, estava algo incrível. No momento que eu comecei como referee, me estava tendo 12 anos e minha meta estava e acaba fora de tempo que me quer alcançar o top e me estava sonhar de campeonato mundial segundo o referee Judy Kosow, Danny McKelly, a dona de conhecer. Se está Danny McKelly, agora que ele guarda escolher para onde o referee onde 36 referee que vai dirigir algum partido na Qatar. Eu sei que pensava na 2018 Danny McKelly abai mundial de Rússia, pero inana estava o referee onde assistente nan para lo que trata e parte de VAR tempo na Rússia e agora aqui vai como referee onde árbitro nan que vai dirigir algum partido de mundial de Qatar. Interessante. E mirando também parte de tecnologia, pouco dia nossa papel DJ estava com FIFA a introduzir regra mais a introduzir algo de tecnologia também novo em Qatar 2022 a teste aqui também durante um jogo de Real Madrid para a Supercopa de Europa contra o time de Frankfurt de Alemanha. Na teste para com essa aqui também, se não é dependente, nós também nos pergunta. Nós também bingo nos pergunta, também também sabe pergunta for the awe, então next time, bota chama nós, você sabe que botinho vai busquele, então ora vou busquele dia que nós bingo pergunta que carte de voucher de galinha de carniceria latino, botinho chance de ganhar. E pergunta tá escutei no tempo só biame da bisele awe e contesta of botinho vai busquele tá trata de sistema novo que por ajuda e árbitro na chega na jogador tá offside mas lhe que tá possível para sina ganha tempo. Dan introduzir a regra aqui qual nanta vai instalar por lo menos 12 câmeras rond stadium e hasta dengue bala também tem chip também maneira você sabe tem chip cabo que indica hora que bala passa a linha de gol eta dando sinal que bala tá gol se ou não tem chip mais dengue bala que também que tá suministra dados quase 500 nossa companhia 500 data por segundo informação que também direto que não por evaluar que jogador tá em posição adelantada mais rápido que é possível. E nós temos câmera também rondivel, 12 câmeras rondivel que também manda sinal rápido para indicar que o jogador está em posição adelantada. E tem número. A regra aqui tem número. Não há mele semi-automático, regra de offside, mas tem número que não há do nele. Vai buscar ele para mim. Ante o próximo viagem nós vini com a pergunta de para galinha. Nós está se pergunta para a então bem que número para nós. Nós damos a chance vai Google busca o número aí. Então por contestar para a galinha carniceria latino de de nos programas que nós bem com ele. Quatro número que o número que nanga duna a regra aqui que nós vai aplicar de offside de Qatar 2022. Outra informação nós podemos dar de Qatar também tá que tem cambio também que toma lugar para o que trata início de campeonato aqui de mundial que está planeado para começar no luna de novembro, se nós não terá dia 21, pero nasco é fecha mais adiante, que é dia 20, assim para uma juega de Equador e Qatar, que vai pôr uma apertura, maneira nossa costuma, hora de Olimpiada, e outro mundial, lá que estava dating, primeiro botar maneira 2 horas, caminhar a apertura, com show de baile, folclórico, em toda parte, nang asiele, dia 20, então, inana botar a primeira juega de mundial também, que estava entre Qatar e Equador. Mas o primeiro, estava da uma juega de Holanda,
que tá mesmo grupo com Qatar, wega de Holanda contra o nome de seleção aí, tava tendo den hora de a tarde dia 21, então depois lo banha wega de Qatar e Equador, mas de lá à noite, então para organizar a parte de apertura, cultura show não que buta, lo tava um pouco difícil, porque é hora não permite e não opta para cambiar a fecha de wega de Qatar e Equador um dia prometo dia 20 de novembro. Outra informação que nós podemos dar também trata de Mesera tem um wega eliminatório que Mesera aguardo hunga entre Brasil e Argentina de luna de setembro. Nós compreendemos que o wega aguardo suspender de parte de FIFA e dure duas seleções que há uma multa bastante grande que não tem que cumprir com ele e para sobra não quer nem Argentina nem Brasil não tá quer último Brasil tem que pôr estadio que a minha wega me se toma lugar e agora que a última informação que nós estamos manejando tá que o wega não tá vai tomar lugar mas e FIFA aduna uma multa na todas duas seleções aqui para motivo que não estão ewega aí. Mas essa é a informação do mundial que nós compartilhamos com vocês. Nós também passa agora riba nossa notícia na local para o que trata futebol de Bonaire, riba nossa pantalla nós está pedi Feliciano, já ela botei capa para Feliciano, de maneira lesa minha mente também. Riba pantalla nós também mira ayer dorku de programa de deporte de ayer tem no caso que iba llama puntra para Copa FFB então que aceita que não tem nada essa que dia então sonang Copa FFB está jogando Samsam com vuelta de 6 já de vuelta de 6 tem dois partidos a tomar lugar acaba com alta Vitesse que enfrenta Uruguai e aí banda bota Atlético Flamengo que enfrentar Real Rincón e amanhã já razão tá Copa FFB tá wega de que tá válido para Copa FFB essa aí tá vai entre Young Boys e Arriba Peru aí na estadio de Rincón nós tem chamada nós tem Ibi Serraus Ibi bota den aire feliz tarde boa tarde Reni. Feliz tarde para Buco Feliciano. Bom, e também para todo bom deportista, né? É rendi você, bom, papel preciso, me estava querendo apontar, tocante de 4 equipes, não começar da maneira continuada, pero me está tendo a visa, que o Young Boys e Arriba Peru também começar. Que dia não está começar? Manhã. Ok, então. Está hopi bom. Então, você aqui vai trazer ponto de lante tocante de estadio de praia. Você aqui que está passando, me sabe a opinião, pero me estava querendo pôr, você 2 galinhas. Então, para nós vamos mirar, para nós vamos pôr drive-thru. Então, laga é bom fanático de futebol e deporte, laga não decidir se que estação me ser guarda eliminar, lota triste para mim, não a mim só, pero hopi gente que a lanta é muralha de estação. Você consegue de opinião, a mim mesmo doeu-me, por motivo que me entregar bloco para lante e muralha não santo. Então me pensa de como eta na lugar que eta cerca de toda a equipe não. Você me quer atender se de pueblo, então me quer pôr laga água cielo to. Para sobre também sali o piene para dos que então tanto ele não sali contra tapone não a parte sai na nossa dona nada. Porque é sunango que vai eliminar. Então é sunango que pequena então essa aí não bota quanto sali então pone de carro chove
Anto buta saka dos ganador na essa inanta e galinha. Ivi, que me assim, me compreendeu bom, a boca para estação que dá inang. Ai, sim. Passou algo começou de me frente a Tainang. Okay. Então, me sou tampouco, tem mais gente. Nanta realmente bisa mi no ekosen po vai fazer na de com. Eta de center. Mas como de equipe na, não tem nada contra de equipe na de Rincon. Se kunan kenan por uma turna wege nan. Ita bom também. Tanto bom para Rincon e também para nós aqui na praia, pessoal. Nós cambia de terreno. Como nós cambia se nós temos bula vai corçal, ou bula vai de exterior, também quase por vista mesmo coisa. Bom. Agora, assim, pero me quero atender o pensamento ou qualquer fanático não quer para esta John vai fazer. Nós estamos dia, Ibi, portanto, em outro semana, caminho nós também com boa ponência, quem está contra o estadião vai e quem está contra a pequena. Pero foi agora que me bisabo, babisa que estadião tem que dinan, isso não kubisa que estadião tem que dinan, não tá vai dentro tombola, panha galinha, que me andi taturene se hasta que estadião vai fazer nada, vai bisa que estadião que dá pewak. É que pewak é galinha. Penso se vai ter que penso um sistema por assim para mirar que o desejo de fanático na. No, pero me te quiere nos por Ibi me te quiere nos por assim, mas sempre nos asiele o nosso campeonato de FB nos podemos perguntar nandi nos campeonato inventar algo a quem por gana. Ok, também tá bom. Okay. Pero butingo la camisa assim. Sim, me tá legal buscar, me tá tomar contato com o ora com me tá vai buscar vouchers lang, então para nós regel e parte aí. Mas ora buta ter contato comigo, nós acessai. Okay. Mas pronto que tá possível para sobretender. Presidente avisa que o estadião tá afquer. Como Pablo James Strong notamente avisa, tá Guati, Santo Bal, Cristóbal avisa, com la papia com ne. Ela papia com ne. Então ela avisa que também cambia dag. Mas bisa mas já contento. Como para sobre coi bupo no ambassador, laga boneiro mês. Tá considerado que tá perigoso, tá cambiando. Atualmente luti valentia visa, que tem pouco dinheiro também que tá demorar, também que começa putri. Então, bom, a mim não sabe, pero ora pede papel na visa sim, nós tá pero nunca nada traz esse papel. Ok. Bota bem escuta meu comentário. Nosso bobo vai. Ibi, bota bem escuta meu comentário. Bom, ok, mas já danke. Ok, essa é a Ibi, maneira sempre com sua opinião, com tipo pibiar scarpi, cômico, pero tem lugar para não de nos pensamento por lo que te trata. Deporte, viniendo back el esquema de vuelta de 6 y también Copa FFB, que explica turnos, fanáticos de fútbol, nos televidentes, e juegan de Copa de FFB está toma lugar riba e jara sonan. Então, me também mencionei fecha, não pessoal que nota, dia 17 que amanhã, botin Young Boys contra riba Peru. Dia 24, que já são dia 24, botin Juventus te enfrentar a equipe de ATC. E Bicerros contra Alípio Gulu, esse é dia 24. Depois, já são dia 7 de setembro, bota volver a Riba Peru contra Young Boys, de 2 partidos. E depois, bota volver a dia 14, já são dia 14 de setembro. E no Telebom, ATC contra Juventus, dia mais. Brochiki contra IB Cerros. Se me ganha, bewak esquema de FFB, me querem alo poner riba ng Facebook page também. E bosi boneiro também lo vai botar riba Facebook page, of no, Feliciano, sim? Paturende que essa conta que wega nang de Copa FFB, botar riba Facebook page de Bos de Boneiro of the Federação de Futebol Bonoriano.
E também batanya esquema para o que está trata Vuelta 16 está sigue dia viernes dia 19 entre Estrela contra equipo de Vespo. Nós temos chamada, nós vai de aire com nossa chamada para de aire. Rani, boa tarde. Boa tarde. Ebe Saragossa, entende? A mim não é só do estádio no play. Então, com o povo de Bonaire me se exigir do governo referendum. La gente do pueblo vota, ou se não quer que o estadião vai se ou não. Então, em caso que o pueblo decidir que o estadião tem que de nada, não tem que buscar se a Holanda ou a União Europeia para financiar a renovação do estadião. E por isso, mas é ridículo estadião bom para bom situar caminho de detalhe, não lo permitir outro terreno, para se outra coisa não temos como de que teve não. Referendo, não tem que botar lá o pueblo decidir se o estadião tem que vai se ou não. Passa felicidade. Correcto. Se me não está de acordo com Abel Zaragoza, é viagem sim me está de acordo com ele. Referendum está seguro no seu lugar para nós assim para que o estadião tem que quedar e não se of não. De como? Ayer vamos escutar deputado James Crown papia over de o que está mais de notícia agora que está para pôr de nosso terreno na estadião de posição que nós por aí vega na internacional para nós um atender. Mas compreender que o estadião de Rincón agora escolher que por vai se adaptar direito a certo coisa na nosso estadião de Rincón para sina que outro ano a seleção de Bonaire por hunga su chance para hunga na Bonaire tá grande é o momento não é. Outro banda matende 22 anos para vai quem para vai investigar para o que está passando com o estadião de praia. Mientras tanto, hasta matende palavra que o estadião de praia, se não tem outro caminho para trazer outro estadião de praia, não quita fazer e mexer assim algo com ele. No estadião, se wegi bala, tanto local e internacional, não ponga de no estadião, do centro de cidade, para sobra. E nota cumpre com a exigência que está requerida e te hasta para entender que o DAC está em condição não favorável. Então, agora que tem time não está treinando no estadião, tem muita não está treinando no estadião. Me te quer hasta atlético está tomando no estadião, está tomando treino não está tomando lugar no estadião. Gente que está visitando o estadião para assinar exercício na riba cancha de atlético e o que me quer trazer de lá está que tem gente tá senta dentro da tribuna sigue e treina não. Agora, se é DAC não está em condição bom, naquele momento lo vai ser o estadião para não ir no dentro do estadião para sobra mim para compreender com o que bala com milhões de dentro do estadião e DAC cai, é um desastre, é uma calamidade lo tem na Bonaire. Pero a diferença não está se tem muita chiquinha sem tábua de DAC ou um maior da sem tábua se o treino então que DAC cai no momento também riba é pessoa não que tem que men se no estadião não está de condição para nós por assim uso de dinheiro se me vou encontrar me deve saber estadião tem guardo será então hora que vou pensar me que depois de 2 anos também guardo 2 anos aqui também passa chonan mas estadião que dá para sem atenção mais deplorável e também vira, então automaticamente, sistematicamente, amanhã também se baixa estadião bom, estadião não está bom mais, e não porta nada mais, e mirando também com quantidade de container ribe parte porque é place para fora, então com ayer me te lá nós vamos escutar a chamada aqui, acabamos de bem back ribe parte aqui. Randy, Batale Martin, net ribe cabeça de clavo. Laga pueblo decidi que ta queda of que ta vai. E o sistema também, com metendo Pablo James Crona papi, não tá vai direito estadião. Até tu coisa que corda bom, até coisa também. Tá dem porta de eleição. Bota bem com problema, deputado. Passou a corda bom. Amizade com tá recuerdo de Bonaire, tá Bonaire trai coisa aí. Então me ganha
Esta bira facioso para o deputado. Butingo a misa, a butingo lá que coisa, direita, estadio para suportar. Se acaso, por não ambassador não te com, assim sai laga só tiene que por esse trabalho. Se comita ganha, chama bisa agora aqui. Tiene aqui na Bonaire que pode ser trabalho, direita estadio. Ok, nós chegamos na parte final, nós são 4 minutos e mais para baixo, está 13.000 pontos, ribe parte do estádio de praia e hasta é parquear place. Me tingani sa, que te arreglo que tem, que bota mira, container não botar riba é parquear place na praia, bota mira, yate, que boto, que tu reconhece botar riba parquear place na praia, que te intenção que tem. A intenção tá para dia em nang mira é caminho é depósito caminho da baibuta container rantur maneira parque para container ran se chega dado momento maneira matende se tem 100 para tra outro estadion então essa é lonificar que estadion inalo bira ter centro caminho também tem container ribaje of também shopping mall lang quizás tingende que tá desejar acaba de tra shopping mall lang grande maneira outro país nang ne área aí essa está futuro solo vai bisa nós que lo vai passar pero patrimônio mas nós podemos considerar estadião de Bonaire estadião de Kralendijk como patrimônio nang de Bonaire ora boa tour portrait nang de passado de den laira saca é promecos que tá chama atenção den centro de cidade estadião de Bonaire então me te querer pueblo completo, Bonaire completo, futbolista nang, dirigente nang de futebol, nós mestre exigir de mandatário nang, seguro que estadião e tem que queda dentro do centro de cidade. Hoje em dia, vou para um estadião multifuncional, com cantor, com parquear place, double deck, triple deck, que tudo é coisa nang aí, então te hasta com centro comercial dentro estadião, caminha, vou por aí, turnos visitantes nang futbolista nang equipo nang da bindi pa fo por assim uso de terreno de estadio de shopping mall de parquear place turlo cubo por assim Bonaire da desarrollo nang que me nos meste por a criar uma maneira para pedir limosna na airport por criar uma maneira para pedir limosna para nos direita no estadio na Bonaire também ponele de maneira optimal mete querer uma tarefa de in the bond carreira de governo, quizás FFB também, para sobra. Yung hene no bimbisa, kiko ting kuwardo direcha na stadion de Rincon, para no sa yawega internacional pa mira. Tampoco yung hene no bimbisa, kiko me se wardo direcha na no stadion na playa, para nos po na yawega ng internacional mira na Bonaire. 13 sa inari pa papel pa no sa, ayabana naman din rumor ng tabisa, ku athletic band, ta mucho pega que terreno. De futebol. Então, quizás, esse aí está onde que é o ponto que nós não podemos ver na internacional de nosso estado na Bonaire e não podemos poner de maneira que me se está passando nos anos futebol também local, hunga de estado na Bonaire, me também será assim na Guerrumana. Se estado de Bonaire, no momento que está de uma situação que porta peligroso, seguro pedaço que tem riba de chonan, será estado Te aqui me te take over here. Carniceria Latino per carne mais doce, mais saboroso do mundo, te carne que botar comprar na Carniceria Latino. Tu já sabe, não tem galinha com a reps não juicy, livre de fat, livre de hormona. Passa busca turbo costa na Carniceria Latino, que não tá bom surti bala na Carniceria Latino. New World Supermarket sa kalong chung chang zeng at chinesing zeng anterior pa riba anterior pa baudien stash de montaña turta kung sa kalong paso long ta bende bom barata long ta bende bomesa camarata bende porti ventana aluminium eta bende tegels tambe en lubida ko long ta bende tur midiri tire passa kalong e lo queda contento long ta guardava na camin de Bailagun long chung chang zeng et chinesing zeng Ackerman Auto Supplies con ang Hyundai Mitsubishi tambe Ford muito recomendável, passa o modelo novo que acabia de Hyundai Mitsubishi também forte. No lugar que Ford Raptor também tinha caia dominar e no papel mês de Ford Ranger, Ron Bonaire passa, bota mire net pick-up aqui Ranger e Mitsubishi Eclipse
tá de auto mais elegante, ora passa de carteira de Bonaire, no papel mês de Santa Fe, de Hyundai para boca da café, e Grand i10 e Elantra, mas também o modelo mês tem o Pinete modelo e Tucson novo riba mercado, tudo isso aqui de de Ackerman Auto Supplies. J.C. Herrera, com seu Amstel, com seu Heineken, com seu Vitamal, com seu Malta Amstel, com seu Agua San Pellegrino, com seu Juice Everfresh, com seu Ponche Bonaire, com seu Seta de Oro, tudo isso aqui tá de J.C. Herrera. Não olvidar riba Amstel Bright e também Climax. E não olvidar também que J.C. Herrera te oferece também Zulia. J.C. Herrera na caminho da Amsterdam. Napa Autopars, sua peça para o Autospa, plug para ter condensa, beira em Puntias, Napa, taque da Napa. Ora, vou ter peça para auto, na Napa, vamos ser oil filter, fuel filter, water filter, air filter, tudo isso aqui na botanha na Napa Autopars. Não olvidar que o Napa Autopars tem tire também na stock, não tem bateria, não traz slang hidráulico e não está representante de tremendo seta que é uma Valvoline. Não na botanha, na Napa Autoparts. Special Security Services, seguridade de bocas, seguridade de serviço, vamos falar que demanda de quem cutar. Mas é recomendável Special Security Services, mas claro, Special Security Services, e não olvidar que não tem controle da câmera também, que não está inspecionado tour e câmara que tem diferentes partes Bonaire instalar. Perfeita Special Security Services, que o banheiro dessa cabeça, nada vai robes. Loteria Spavo Real, caminha sempre vai botar ganador, Loteria Spavo Real, Roman. Botim pensar por a suerte, Machadia Cruz tá bom, mas é recomendável Loteria Spavo Real. Você sabe agora aqui na praia, vou swipe também, na EUF cantor de Loteria Spavo Real. 10 cantores número Ron Bonaire, e com a mesma amabilidade, que mesmo smack, que mesmo amor da na Loteria Spavo Real. Suerte para na nome de Loteria Spavo Real. E vamos achar rincón, para estar tranquilo, vamos achar rincón. Gasolina, gasoil, bote gás chiquito. Tudo isso aqui na vamos achar rincón. Não olvidar também quando necessita motor, tanto de gasolina como de gasoil. Pump Station Rincón, para botar super tranquilo, na Pump Station Rincón, bom mesterta. Fábrica de Bloque Valentina, bloque para bloque, tudo bloque entre bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8, nossa papel de Fábrica de Bloque Valentina. Cabecinha para pilar, banco beton, mesa beton, balustrada, tudo isso aqui de Fábrica de Bloque Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulina, pero cuidado para bombrua perto da placa, passo é funko também de bloque, te sunke B. Valentina, é B de bloque. Punta Blanco Chicken Farm, é uma mais tierna, mais doce do mundo. Então, que botar comprar na Punta Blanco Chicken Farm. Muitas escolas na mela casa, com o web na Niwing, tá tudo. Pero mais claro assim, estão de Punta Blanco Chicken Farm. Buscando dentro do bom tienda, dentro do bom supermercado, aqui na Bonaire. Mas claro, não olvidar que a gente tem para mata também de Punta Blanco Chicken Farm. Cuitar para tour heavy equipment, na cuitar vamos acertar. Vamos ser loader, vamos ser bobcat, vamos ser excavator, vamos ser dump truck, tudo isso aqui, cuitar. Na porta e ventana alumínio também, estoque de mais grande na Bonaire aqui na porta e ventana alumínio, tá na cuitar, vamos acertar. Cuitar Romana da Guardabo, claro, na Caia Corona pegar com Tung Fang Store. E Tung Fang Store, vamos ser algo para o bistinete, é recomendável Tung Fang Store. Vamos ter perfume, Tung Fang Store. Vamos ter coisa para ser casa bonita, Tung Fang Store, mas claro. Não olvidar que o Tung Fang Store tem panha também. Não tem jeans, não tem blusa, não tem também turcos que você pensa de tremendo negócio, mas você tem, botar aí na Tung Fang Store. Não tem machine de coisa, masha o picos, mas não tem na Tung Fang Store. Você que lisa bom meserta. Oficina número Nostreia, Ingrid Ruth, vamos a oficina número Nostreia, mas claro, Nostreia, agora vou chegar a Bonaire, bom porque da Sindal, a furba, suerte de oficina número Nostreia. Vamos a, não tem 10 cantores número Ron Bonaire, não tem na Hof cantor situado na Playa, tudo isso aqui, Nostreia, Roman. Porque ganha número? Compra o número da Nostreia, mas claro, está guardado. Flamingo parte dentro, mas tu mesa para mesa tem chefe desta yoba está grill, tu costa para fiesta, Flamingo parte dentro. Vai casa 2-3 via costa vai bom, de mesa casa trove, Flamingo parte dentro. Divórcio da lá dentro, quem invita na binto uma nota de divórcio, Flamingo parte dentro. Botinho Utah na primeira Santa Comunhão, Flamingo parte dentro. Aba mira Sara, ama mira Abraham, fiesta tim, Flamingo parte dentro.
Flamingo Party Rentals. Tawardabo na kaya AA Emerenciana, número 36. Cria bom para tudo comida para besta, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, vaca, touro. E também tem comida também para cães, pato, para o istur. Na cria bom. No lugar dentro que da caminho de Bahia Tubaco. E cria bom tem roupa comida para besta, que cabia na cria bom. E também Constant BV, nossa amiguita Liseta Saragossa, um do Patum Saragossa. Vamos ter WC bom, WC com taca sopa e água. Me está recomendado o WC não, com nanta bem na Constant BV. Esse é um sistema que está aerovacuum, ou você flusha assim, e tá, ele xuxa vai com nem tem que água tá baixa, e esse está pondo que está menos água. Não me dá que não tem também, é veneno que está mata tudo on croi também. Constant BV, que não telefone 780-005, e você swipe também na Constant BV. E malas unamsa eita, e malas de lekkere pizza, de bami en die roti. Oh, God zeg, oh, die maxi, ai, ai, ai. Doe je mensen allemaal. Na malas Surinaamse eten, ja. Mitari de zoos aan de commissaris. Popoyama tambe i order bo bami, nasi, e tambe bo roti. Cabrito na forno, dan tem também galinha na forno, gestoofde geit, gestoofde kip, ja. 782-586 no meu telefone, Yama, mala Surinaamse eten, Jabiana já sabe já domingo. E União Minimarket, na recebi fruta e verdura fresco, ayer me passa tarde, aqui a quantidade de fruta e verdura fresca cabia na União Minimarket cerca. Patrícia, vamos estar com o cru na caia emerenciana, caminha com botar compra para fruta e verdura fresco, patilha, mango, melão, na receber também, anassa também, isso é mandarim de papel mesmo, dushi, União Minimarket. Bom alegria de nosso amigo Mike, começar porque comer duche, vou começar rosso, me requiamo, vacanze comer pão de hora à tarde, porque comer bom pork chop, porque comer bom lomito, porque me dá recomendado, começar nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida, não mexe duche mês, é da cozinha mês, então você sabe, tá? Come te chupa bebê, ora data de Mike, com sua carne, com sua comida, não suculento que tá bem de babo, neto bolhoras na guiné busto de Caia Betico Cruz e nanan, caminha busto tá de Betico Cruz, e não botar Mike sucar o para trempang, daqui de ora da tarde clapa servivo, suculento, Mike, um saludo babo, que sauce que tá inigualável. Mr. Sweeper de nosso amigo Jerry France, vamos começar botin maneira bo clico tá olhando malo, então olhando rolo que tá pensando, che, sacabe o ayame que olhou que tá conho, rolo malo de bestia putrid carne, não, lá me se sweeper dá-lhe lavaba, limpi, porque me se sweeper dá-lhe com lavaba, mas que este olhou, esta duche, mas olhou e perfume da bem forte container, lo gata me se sweeper la bem limpi, pagamento terreno não também, não me se sweeper da penha tour e terreno não cotin, aqui na Bonaire cotin casalão, me se sweeper da dalang nete para te quieto. Asustamos, Jueves Lastre, Oriente Agua subí, Turco subí, Gasolina subí, Puerto Casa subí, Toro Fuera llegar, aquí queda Boteredo, Turco Sacaro, Ávila Caro, Turco Sacaro.
asustamos. Mueve lastro, corriente ya va a subir, turcos a subir, gasolina a subir, cuatro casa a subir, todo para llegar a que quitan botereno, turcos a caro, mira caro, turcos a caro. Asustamos, mueve el astro, corriente agua a subir, turcos a subir, gasolina a subir, cuatro casa a subir, don Guara llega la que quita potereno, turcos a subir, vida viejo y caro, vida caro, turcos a caro, hay cosa caro, hay cosa caro, hay cosa caro, hay cosa caro. Fácil para Ce poți mai bicis d'albo smile Pago safe sta importante Ce poți swipe tur montante Ce poți swipe bicis d'albo smile Eta fácil, siguri automatico Ora di paga por swipe a meta safe ita CP Caminda, swipe no di cash O din cu CP MCB Mantene Boneiro limpi, mantene nostra limpi. E poi di sushi chi se li don't dominar. Esta se su partida sushi landfill. Amo asitivo, solo para tu sushi como team. Moventa o tira de sushi. É boniteza de Boneiro, tá sua limpeza. Cuida meio ambiente e também natureza. Onde que importa se bota grande ou chiquinho. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora olha se vos tira sushi, deco e sushi. Junto nós tá tene Boneiro limpi, limpi, limpi. Medita día, hasta día noche, tu camina mi radio tá. Voz de Boneiro, pa allá na largo, a conquistar mi corazón. No está por nada, con poner mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Boneiro, pa grande y chiquito, el radio aquí siempre está. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca otra poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca otra poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde, bom menino de outra edição de Traz e Notícia para o dia 16 de agosto. Nosso invitado é Eric Braca, chefe diretor de unidade de Departamento de Assuntos Social e Labor aqui na Boneiro. E nós temos conversar com ele riba uma proposição de cambio de lei de nosso Código Civil que tem de haver com parte de labor, de trabalhador. Nós é bom, ele explica que era o conteúdo de parte de cambio não propõe e também ele bisa algo
Passo me separar e parte que tem combatimento de pobreza, outra maneira de atender com isso é mais de haver o subir entrada bagasto, então aqui mais de haver com a lei laboral com que põe mais tanto possível no nível igual com a Holanda. Seguro para o que trata contenido inhoudelijk, dus niet want de systematiek is anders. E também é papier no holandês, isso é mais fácil, então caminho nossa break, me dá expliquei no papiamento. Erik, boa tarde, bom menino. Boa tarde, dank je. Oké. Dus er is ligt een voorstel op tafel van de minister Carole Schouten, waarin ze dus voorstellen doet ten aanzien van wijzigingen op de sociale wetgeving. Ja. Ten aanzien, meestal, het gaat over de boek 7, denk ik. Nee, in ieder geval, het gaat over de arbeiders. Klopt. Nou, en mensen halen door elkaar dat dit de wet moet zijn. Las ik Sabas, ja, je zei het net in je Sabas kritiek bijvoorbeeld, dat dit... maar ze zien nergens in, dus bijvoorbeeld het eikpunt minimum sociaal. Dus, maar goed dat je het even uitlegt dat ze met elkaar te maken hebben, maar op dit moment niet samengetrokken worden. Ja, er zijn meerdere dingen die we doen, waar we mee bezig zijn. En de armoedeagenda, maar daar kunnen we straks nog wel even bij stilstaan. Precies, ja. Die is natuurlijk heel erg belangrijk. En toen onze minister in mei hier was, toen heeft ze dat ook nog een keer benadrukt. Dat de armoedeproblematiek enorm is op de eilanden en dat daar wat aan gedaan wordt. Ja. En dat er nog meer gedaan moet worden. Klopt. Kunnen we daar bij stilstaan. Daarnaast lopen er nog een aantal andere dingen. Dat noemen we dan de modernisering van het sociaal zekerheidsstelsel. En dan gaat het dus niet zozeer om inkomen. Sommige onderdeeltjes hebben daar wel mee te maken. Maar het gaat veel meer om de voorwaarden die gelden als je werkt. Okay. Dus dan kunnen we daar wat voorbeelden van halen. Ja. Oké. Naturalmente, pobreza é muito importante. O ministro na sua visita luna de mei aceitar e constatar que o problema de pobreza é muito grande na nossa isla. Ela começasse algo e os ministros seguissem mais coisas no terreno. E outro manda que dá nosso papel de modernização do sistema de seguridade social. Então, isso é mais de haver com labor. E pouco a pouco nós vai explicar o tema não que eu vou atender. Naturalmente, vai em detalhe, mas nós mostra que cambio também vem, caminha pouco a pouco por ser igual que parte que tem na Holanda europeu. Sim, e me quero desculpar-me mais para papel holandês, pero mais fácil, tecnicamente. Discutir arreglo não está tique muito difícil sobre o meu papel holandês. Me está compreender que a gente está preferar o papiamento. Pero bij bom com o papiamento, Erik. Je bent helemaal vooruit. Als oud-onderwijzer zou je alle 7 kunnen geven. Nou, dat is al mooi. En met mijn collega's spreek ik het graag hoor. En als ik eten bestel ergens, wordt het ook wel ingewikkelde regels. Dat snap ik ook. Op dit moment. Naast het inkomen is het belangrijk kijk, we hebben 2 verschillende stelsels. Ooit, toen de eilanden bijzondere gemeenten werden, is ervoor gekozen om het oude stelsel van de Nederlandse Antillen in ieder geval voor de time being over te nemen. Of eigenlijk te laten. We lieten het zoals het was. Ja. Nou, inmiddels zie je dat na 12 jaar ontwikkeling, ook in Nederland zijn heel veel regels veranderd, dat je dan veel verschillen krijgt, dat dingen achter gaan lopen. En dat er dan een moment komt dat je zegt, nou, op een aantal onderwerpen zien we ontwikkeling en dan gaat er ongelijkheid ontstaan tussen hoe dingen hier gefaciliteerd worden, dus waar mensen recht op hebben en zoals bijvoorbeeld in Europees Nederland geldt. Ja. Er zijn een aantal onderwerpen die nu in een verzamelwet worden geregeld en die we voorleggen aan de overheden van de eilanden, aan de Centraal Dialogen, nou, Sint-Eustatius en Bonaire hebben er één. Ja. Maar we willen ook iedereen de gelegenheid geven op de eilanden om daarop te reageren. Dat doen we middels internetconsultatie. En we begrijpen ook wel dat je daarmee het niet voor iedereen even makkelijk maakt. Maar het is in ieder geval een mogelijkheid die erbij is gekomen. En die er niet was, nooit. Nee. Nooit was, ja. Nee, en het biedt de gelegenheid voor mensen die er wat van vinden om dat ook duidelijk te maken. Ja. En je ziet het veel op Facebook gebeuren, op andere social media. Het is effectiever, dat is prima dat je dat doet, maar het is effectiever als je laat weten wat je ervan vindt. Ja. Vooral als je dingen anders wil. Ja.
Dat is een heel ingewikkeld e-mailadres, dat ga ik je helemaal niet noemen. Het kan heel makkelijk via de website van RCN. En als je dan naar sociale zaken gaat, dan kom je bij een hyperlink. Oké. Daar staat een foto van Carola Schouten. En dan gaat het over de internetconsultatie. Daar staat een linkje bij. Als je daarop klikt, kom je bij... dat je dan je commentaar kan geven. Ja. Okay. Nou, waar gaat die modernisering nou onder andere over? Nou, het gaat bijvoorbeeld om verlofregelingen. En een van de dingen die geregeld gaat worden is vaderschapsverlof. Uit mijn hoofd is dat in 2019 in Nederland heel erg uitgebreid. Ja, voor mij persoonlijk helaas wat te laat. Ik heb 4 kinderen en ik heb 4 keer 2 dagen gehad. Ja, dan moet het goed dat je ook even noemt wat het oude was. Hè? Ja. Ook op dat Tille had zelfs niks. Ja, het was alleen bij CEO's werd dat vastgesteld. Maar wettelijk bestond er niks voor vaderschap. Nee. Oké. In Nederland was dat 2 dagen. 2 dagen, ja. Nou, dat is nou ook niet heel erg veel als je net een kind hebt gekregen. Dus dat is uitgebreid. En die regeling wordt nu ook in de wetgeving voor hier toegepast. Waardoor het voor vaders veel makkelijker wordt om verlof te nemen als kind. Maar jullie, wat ik zag, misschien dat je het even goed aangeeft. Jullie werken, of de wet werkt meestal niet in dagen, maar in uren. Ja. Kun je dat even uitleggen? Want de mensen moeten dan die uren gaan omschakelen in dagen. Ja, dat heeft ook te maken natuurlijk met dat heel veel mensen een beperkt aantal uren werken. Dus stel je voor je werkt 10 uur in de week en je zou dan evenveel verlof krijgen als iemand die 40 uur per week werkt. Dat zou ook een beetje raar zijn. Ja, precies. Dus daarom zie je dat in die wet en regelgeving vaak van dat de verhouding wordt gelegd met het aantal uren dat je werkt. Oké. Dus als je voor de helft werkt, dan krijg je de helft van het verlof van iemand anders. Okay, maar dat is in dagen, dus effectief evenveel. Oké, dus als we uitgaan van een normale 40-urige werkweek, dat was voorheen 2 dagen, kon de vader dus bij de bevalling van zijn partner met verlof gaan. En nu is het 5 keer 40 uren, zoiets? Of 3 bij fulltime. Ik ga het even precies moeten nakijken, maar officieel, als we kijken, is het verlof is voor de helft van de arbeidsduur per week, waarbij de uitkering 100% van het maximum dagloon is. Heel moeilijk geformuleerd. Dus het is een heel ingewikkelde formulering. Maar ga uit van iemand die gewoon normaal 40 uur werkt. Ja. 5 dagen in de week. Ja. Wat betekent dat voor hem haar? Nou, hem eigenlijk, niet haar weer. Ja, weet je, ik vind het even ingewikkeld om het uit te rekenen. Het is in ieder geval, het was niks en het is nu best wel oké. En je krijgt dan een uitkering van 100% het maximum dag. Terwijl je dus op vakantie zit. Ja, verlof hebt. Verlof. Ja, vakantie is natuurlijk en die uitkering, die 100% uitkering wordt betaald door SZW? Ja, maar niet door de werkgever? Het is maximum dagloon. Ja, dus het is dezelfde systematiek als bij de loon. Oké, dan ga ik je het papiermenten vertalen. Ja. Dus antes no te si nada, ora como casa, pa etata hanya libre. Holanda, sistema bio, dat we 2 dias, esse ita unje leidan, que te cambia, que te usa e mesmo sistematiek utina Holanda. Mas não te vai em detalhe hoje, porque это was это complicado, pero hecho tá, o wordt tambe tata dan, ora dan casa hanya you, te mag je toma verlof, certo kandidaat, is een leilo bisa de kiko. Anto, ribe dia dan que ti verlof, et te ga je 100% pagar. That's it. Ja, dat klopt. Overigens, het is wel, want we gaan nu best wel op details. Het is natuurlijk een voorstel en het zit in de consultatie. Dus dingen kunnen natuurlijk nog veranderen. Ja, wat zou een beetje raar zijn als we iedereen consulteren en dan nu zeggen van ja, zo zit het. Ja. Bedankt voor we doen het why out my way. Nee, fijn dat je meedenkt, maar het staat al vast. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. Kortdurend zorgverlof komt erbij, wat er ook gaat komen. En dat is natuurlijk in de Centraal Dialoog op Bonaire eerder aan bod geweest. Is het verlof voor mensen die meereizen met zieke familieleden. Dus bij uitzendingen, ja, dan als iemand bijvoorbeeld in Medellin geholpen moet worden, dan gaat er iemand mee. Er is op dit moment niks voor geregeld. Dus dat soort dingen zitten allemaal wel in die... in de nieuwe regeling. Ja. Oké, we gaan niet praten over hoeveel dagen, maar gewoon dat het komt een nieuwe regeling daarvoor. Ja. En aan het eind zullen we wel weten wat het eigenlijk inhoudt. Als de wet eindelijk vastgesteld wordt naar
om naar de Tweede Kamer te Ja, gaan. en bijvoorbeeld als je meereist, dan Dat is heb je belangrijk. recht op verlof. Je hebt overigens geen recht op inkomen. Maar je hebt wel, je kan tegen je werkgever zeggen, nou, bijvoorbeeld mijn kind is ziek, moet geopereerd worden. Ik reis mee. Ik reis mee. En dan betaalt de RZW dan? Nee? Je hebt recht op verlof. In dit voorstel heb je recht op verlof, verlof? maar daar staat dan geen vergoeding tegenover. Dus het is geen onbetaald vergoeding. verlof. Dus je hebt betaald verlof en je hebt onbetaald verlof. En dit- dat wisselt per En dit stukje is onbetaald verlof. dan Oké, dat bomba me explica. E di dos cambia, of un outro cambio tá, così bota viaja junto com a família para vai companhia de malesa, operação na Medellín, etc. Bota bem ganha direito para tomar verlof. Pero, não tem direito riba entrada. Dus isso se chama verlof não pagar. É promê, je tata que tem verlof, cita o verlof pagar. É que botar é direito para viajar junto com you ou a família, então verlof não pagar. Oké, ga maar door. Ja. Nou. Ik zal overgaan op een ander onderwerp dat in die regeling staat, is kinderbijslag. Die is allereerst bij 1 juli verhoogd met $10. Dat gaat op 1 januari weer met $10 omhoog. En dan komt dubbele kinderbijslag voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Oké. Kinderbijslag asubi com $10 na juli. En de bolbe subi na januari. E para outra in juli, als ik niet vergis. Daarbij ga je dubbel kinderbijslag. Maar moet je dan kuta mister de judanza mas duradeiro. Moet je dan kuta, zo maar lezen dat je, dus wat wordt het? Als je botat dan $100 per kinderbijslag, moet je een uur zien, gewoon op prueba, natuurlijk bij bingo, dokter, medico, etc. Maar daarbij je dubbel voor je kutamal. Ja, die wet, zoals het nu ligt, gaat dan 1 juli 23 in voor dubbele kinderbijslag. Toen onze minister hier was in mei, is erop gewezen dat dat wel heel lang duurt. Want in Nederland bestaat die dubbele kinderbijslag al veel langer. En daarom is besloten om, en daar zijn we nu ook mee bezig, om een subsidieregeling te maken voor de doelgroep. Zodat ze in ieder geval voor het jaar daarvoor, dus ze waarschijnlijk in 1 keer uitbetalen, subsidie krijgen. En dan vanaf 1 juli komt die dubbele kinderbijslag. Dus dat je dat, zeg maar het hiaat van 1 juli dit jaar tot 1 juli 2023 wordt uitbetaald in een soort subsidievorm. Ja. Oké. En dat doen we omdat het anders heel lang duurt. Tegelijkertijd een wetswijziging duurt gewoon een bepaalde tijd. Daar kun je niks aan doen. Okay. Dat moet een bepaald traject doorlopen. We hebben gekeken of de huidige wet een aanknopingspunt, een haakje had, waarvan we zeiden, daar kunnen we die dubbele kinderbijslag op baseren. Dat kan niet. Dus? En wij mogen niet uitbetalen als er geen wettelijke grondslag is. Dus jullie hebben gekozen voor een subsidie? Ja, dus om die periode te overbruggen. Oké. Dus wat we nu moeten gaan doen in de komende periode is dat we gaan kijken welke kinderen komen daarvoor in aanmerking. En wat we belangrijk vinden, en daarna kun je inderdaad vertalen, is dat we dat op een manier doen waarbij we de ouders van die kinderen zo min mogelijk belasten of met bureaucratie opzadelen. Want het is al ingewikkeld genoeg. Maar daar zal ik zo... Je hoeft dat niet... Wil je daarover details zetten hoe je dat gaat doen? Of? Nee, maar wel dat het belangrijk is... Dat de ouders weten dat het niet te veel belast wordt op hun. Nou, dit is een kwetsbare doelgroep natuurlijk. Dus wij willen eigenlijk proberen dat daar waar de kinderen in beeld zijn bij de zorginstanties... dat ouders niet naar ons toe hoeven te komen... maar dat wij zelf met de zorginstanties... de data's doorkrijgen. Met Mariadal, met het medisch overleg dat plaatsvindt... met Accesso. Het overgrote deel van die kinderen... want die kinderen zijn in principe allemaal onder medische behandeling. Oké, dus die zijn al in beeld? Niet bij ons, maar wel maar goed, in beeld bij andere instanties. Ja. En jullie gaan dan via die instantie, is het niet direct bij de ouders? Dat is de eerste bedoeling? Dat is wat we in de eerste instantie doen. Iedereen mag altijd een aanvraag indienen voor een subsidie. Maar de mensen waarvan wij al weten... en wij is dus zeg maar de instanties op Bonaire... dat dit aan de hand is. Die mensen zullen dus door ons benaderd worden. Prima. De bombo compreender... Dorco e lei ta drenta na vigor promedi juli 2023, sota sina età, il patrão lei ta dura tempo, e minister e departamento a opta para a temporada de agora aqui, dus juli 2022 até juli 23, ora lei drenta, também duna e maior dan kutien e junang, kuta bina remarque para a dubbele kinderbijslag, de vorm de subsidio para por
cobrir e fecha e tempo que ele não tem ainda. Seja ventaja. E de dois, maior na que tem Hopibia é uma que está conhecida na diferentes instâncias, da Maria Dal, na outro sistema médico. Então, é maior na via de instância, lo acercar maior na panang por hanha e bina de remarque para que é dubbel keer erbij slag. Essa é nota aqui, assim, que o sítio maior que está escutando agora aqui, que está sentindo que o seu tem mestre de cuidado duradouro, também por acercar essa para fazer petição, naturalmente, se cita dura, quando também fazer investigação, toma formulário, etc, etc, busca mais informação para o meneer of a senhora binnen remarque. Ik meen, nós não bem já bem doen mais detalhes wat je. Ja. Overigens, dat heeft hier niks mee te maken, maar het is misschien wel goed om te zeggen. We zijn nu ook bezig met het systeem waarmee we de kinderbijslag uitbetalen. En de bedoeling is dat vanaf begin volgend jaar de kinderbijslag ook digitaal kan worden aangevraagd. Dus dan maken we het voor ouders makkelijker. Je mag ook langskomen, dus als je denkt, kan er niet mee uit de voeten, dan zullen we je altijd helpen natuurlijk. Maar je kan dan vanuit huis de aanvraag indienen. Un punto interessante daar, in 30 januari hoor ik een petitie para kinderbijslag por sociedade via internet, via online. Se nota quita como não passa personal, pero es una que por use facilidade da worden criar. Promedio januari 2023, we passen op petitie online. Er is nog een andere groep kinderen die binnen het bereik van de kinderbijslag gaan komen. En dat zijn de kinderen die uit huis zijn op Caribisch Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze onder behandeling staan. Op dit moment is het zo dat je bij je ouders thuis moet wonen of bij je verzorger thuis moet wonen om recht op kinderbijslag te hebben. Maar kinderen die op Caribisch Nederland in een instelling verblijven gaan ook onder de regeling vallen. Dus de ouder of verzorger van dat kind, ook al woont dat kind niet thuis, gaat kinderbijslag krijgen. Dus dat gaat ook veranderen. Un costo no voto meta. Agora que estava solamente maior dan caminho de Utah biba ne casa estava bina remarque, agora no mais. Se boiu por outro motivo, da ser com outra instância of outro seca outro cuidador, dan também lo hanha e kinderbijslag. In Tres Isla. Het was Bonaire, Saba, Stage, toch lo que nós estamos vendo. Ja, alles geldt voor Caribisch Nederland. Ja. En op heel weinig terreinen hebben we wat verschillende regelgeving tussen de eilanden. Dus bijvoorbeeld bij de werkzaamheidsvergunningen. Ja, voor de rest is alles gelijk. Is alles hetzelfde. De AOV-leeftijd die gaat in het voorstel met 1 jaar omhoog. Nu is het zo dat met je 65ste je AOV krijgt. Dat wordt 66 in het voorstel. In Nederland is dat inmiddels meer dan 7 jaar en een paar maanden, geloof ik. Maar dat gaat hier dan naar 66. Oké. Pensioen die BS hoor ik je datum op cobrir. Dat is 6,5. Na año 2030, no? 2030 wordt u verhoogd, hè? Ja. En tot 2030 intention ta, het is subi bijna 6,6. Dus er is 6 en dan ananse na. Dat is bij Bergorat. Oké. Het is subi com 1 ano na 2030. Ja. Wat ook gaat veranderen is de loonderving. Dus als je ziek bent, het recht op geld. Nu is het zo dat je na 3 dagen ziek zijn, vanaf de 4e dag recht hebt op loonderving. En dan is die met terugwerkende kracht tot de eerste dag. Daar gaat niet de goede prikkel van uit. Want als je 3 dagen ziek bent, dan kun je veel beter die 4e ook ziek zijn. Want dan krijg je vanaf dag 1 je geld. En nu, in Nederland is de regelgeving al heel lang anders. Ik zal ingewikkelde wetten niet noemen. Maar dit is heel erg gericht op zo snel mogelijk weer beter krijgen van mensen. Dat is ook op de eilanden heel belangrijk, want eigenlijk in heel veel sectoren hebben we te weinig mensen. Dus reden te meer om te zorgen dat mensen zo vlug mogelijk weer aan de slag gaan. Dus we gaan enkele moderniseringen doorvoeren, waardoor die bedoeld zijn om de verantwoordelijkheid daarvoor te vergroten.
Er komen 3 wachtdagen voor ziekte. En die zijn verdeeld over werkgever en werknemer. Maar waar je nu met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag geld krijgt, dat gaat veranderen. En dat wordt de eerste 3 dagen zijn uitgezonderd. In principe is dat voor de werkgever en de werknemer samen, zodat zij ook de verantwoordelijkheid, maar ook de prikkel hebben om zo snel mogelijk weer te gaan werken. En hoe is die verdeelsleutel? Dat moeten zij samen doen, bepalen? 100%, even uit mijn hoofd is het volgens mij 50-50, maar mag je ervan afwijken in de afspraken die je maakt. Ja, okay. Dus in de cao's, als een bedrijf een cao heeft, kun je daarvan afwijken. Oké, maar in eerste instantie zijn de eerste 3 dagen 50-50, werkgever, werknemer. Ja, want beide zijn verantwoordelijk. En de 4e dag wordt de loonderving gaat in. Ja, maar nu gaat dat dus met terugwerkende kracht. En de nieuwe gaat dat niet doen. Nee. Oké, nou, dan wordt het goed dat ik het uitleg. El sistema bio ahora quitar después de 3 días como meldo ziek, dus in die 4 días. RZ2 te paga, vou doen dois trabalho com força retroactiva, tem que promedia 80% de seu salário. Se te cambia. E te mira que promete 3 dias dan, como tá malo, e pago de salário, lo guardo cargar 50% para donar dois trabalho, dus ele lo donava 50% do trabalho, do salário, 50% para o mês. O motivo traz de jetar para mais rápido possível gente vai back no trabalho. Que me dê regra nova, tá é de 4 dias, como tá malo, tá começa a conta que o RZ2 te paga e 80%, blijft 80%, wel hè? Ja. Também pagar 80% de bom salário. É de 4 dias, acorda bom? E daí back é promedio dia. E promedio dia número 1, dia número 2, dia número 3, a pouco dura 2 trabalho da carga e gasto de salário. CEO de negociação por desviar FGC, por chegar a outro acordo, mas a lei nova te avisa e promete 3 dias, dura 2 trabalho e trado, e de 4 dias, para essa tweede te tomar over. Ja, en in de regelgeving komen ook bepalingen die zien op mensen die in de ziektewet zitten of in de ongevallenwet. Dus je moet meewerken aan het weer aan het reïntegratie. Ja. En als je dat niet doet, dan heeft dat ook gevolgen. Dus dan kun je ontslag vragen enzovoort. Is de lengte van AO ook veranderd? Nee. Dat is 1 jaar nog steeds. Na 1 jaar moet je de reïntegratie, 2 jaar... Ja, 2 jaar is einde verhaal, ja, oké. Nee, dat is hetzelfde. Okay. Alleen wat je wel ziet is dat gedurende die periode er wat meer verplichtingen de inspanning komen. om, ja. Dus je moet meer je best doen om weer... terug te gaan naar het werk, ja. Dat klopt. Even kijken, nou, zieke werknemers hebben we gehad. Wat er ook gaat komen is een uitkering voor zelfstandigen die zwanger zijn. Dus voor vrouwen die als zelfstandigen werken en zwanger zijn. Dat ontbreekt nu. Dat is in Europees Nederland ook al een hele tijd geregeld. En daar komt de vergoeding voor en die zal gemaximeerd zijn op het minimumloon. Oké. Maar is de lengte van dezelfde verlofregeling? Dus zoveel tijd voor, zoveel tijd achter? Ja, het is in totaal het 16 weken. Dus even afhankelijk van hoeveel weken van tevoren je stopt. Want dan kun je kiezen. Maar er komt dus een regeling in. Want deze groep viel tot nu toe overal buiten. En die komt er nu binnen. En wat krijgt ze dan? 80% van het minimumloon? Nee, het is begrensd op het minimumloon. Dus, en dat betekent dat? Maar het kan lager zijn natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat je als zelfstandige heel weinig inkomen genereert, ga je natuurlijk niet als je zwanger bent meer krijgen dan... Oké, dus afhankelijk van wat je zelf inkomt tot het maximum van het minimumloon. Dat ik het goed begrepen uit te leggen. Ja. Un novo tá com rende na estado, com dan próprio negócio, dus não tá tra para nenhum rende, ZZP'ers dan, antes não tá batendo nenhuma compensação ou temporada com dan no estado para o primeiro que na you. E lei novo também tem em conta que mesmo 16 semanas é o normal 10, depende quanto de lante, quanto para trás, depende da situação. Então, lo que bota gana como ZZP'er na el máximo de sueldo mínimo lo va en compensación PC. Is dat wel 80% ook?
Van wat je genereert tot aan het maximum, blijft 80%. Niet het volle inkomen. Niet het volle inkomen wat je genereert krijg je. Uit mijn hoofd, dus ik zou het even moeten nalezen. Maar dat is in principe de system. Laten we nog broer outro. Nós também check, mas em todo caso, não botar em compensação. Se botar o ene que está arriba por mês, dus não atrapa nenhum dois trabalho, botar em compensação para o dia não que we não potrá para zo botar no estado. En wat je nou ziet als je naar het geheel kijkt, dan zit er eigenlijk van alles in. Hè? Sommige dingen, als je werknemer bent, die zijn gunstig. Andere dingen, zoals de pensioenleeftijd, daar ben je misschien minder blij mee. Ja. Voor werkgevers zitten er dingen in die goed zijn, maar andere dingen, die kosten weer meer geld. Ja. Of het uitbreiden van verlofregelingen. Dat kost geld, ja. Dus we denken dat hiermee een goede balans is bereikt, maar ook dat het systeem beter werkt. Dus daar waar mensen verlof nodig hebben, dat makkelijker gaat. En zodat arbeid en privéleven beter te combineren zijn. Dat daar waar mensen uitvallen, dat het systeem meer gericht is op het weer aan het werk gaan. En niet alleen voorziet in geld. En er komen een aantal doelgroepen bij, waarvan we konden constateren dat die in Nederland wel geholpen werden en hier niet. En dat wordt nu opgelost. Oké. Ideia atrás disso aqui estava buscando balance. Nós entrado, tem caminho que está favorável, dus por exemplo, lá mais dia de verlof. Pero no outro dia tem coisa que está desfavorável, por exemplo, a aumentar a idade para cobrar pensão. Mas durante dois trabalhos tem caminho que está spar sem, por exemplo, é de loon de erven para mim, pero outro caminho tem mais gasto p. E também a concentrar riba grupo não específico, que tem um momento aqui na Holanda, se está batendo ajudança, e riba Isla Caribense, de Caribisch Nederland, não. Dus het mix de modernização que está banda botem ventaja, piano tem desventaja, pero en total ela está inteiramente outro felo que nós estamos a conhecer. Foi 10 dias tegenwoordig. Ja. Dat is de grote vraag. Ja. Ja, dus weduwe is niet ingenomen. Weduwpensioen en zo, dat is niet aangekomen. Nee, maar het gaat wel anders heten. Zo. Dus er zijn best wel veel wat kleinere wijzigingen. Die kunnen mensen allemaal nalezen. Maar in principe... maar dan gaat het echt over termen. Dus, twee dingen dat ik graag bij jou wil vragen. Eén is dus die website. Dat ik even rustig... misschien kunnen we het zeggen. Kunnen de mensen ook langskomen om die wet op te vragen? Dat kan niet. Het ligt niet voor de hand. Kijk, als iemand het per se wil... ik ga niet zeggen het kan onder geen beding... maar het staat op de website. Het is best ook een dik pak papier. Website is... Zie je, dat is een memorie van toelichting. Alles lucht erbij, ja. Website is dan de website van RCN. Ja. De website die RCN... wordt erbij, wordt een print riba sociale zaken. Ja. Riba sociale zaken wordt er meer een portret. Die Carola Schouten... Bouw-DJ onder de ronde, die een link. Heeft die link naam? Ja, maar dat kan niet missen. Het kan niet missen. Dus je link, moet dat dubbelklik die link? Ja, ik kan die link noemen, maar dat is een waanzinnig lange link. Dus op Biamas, bij de website, die RCN, dubbelklik riba sociale zaken, meer boekje portret. Die Carola Schouten, minister Carola Schouten, Bouw-DJ, die een link, dubbelklik die bij Orita Habri. Eter elei aqui, caminha quem por e que doa na sua opinião riba proposição de lei dat livro passé. Is er een fatale datum? 22 augustus. Dat is heel kort dag. Dat is heel kort dag. Maar ik heb begrepen dat er meer partijen zijn die wat meer tijd willen. Oké, dat is Hasibo best. O dia na aqui, para o purva do turbo comentário dan Promeco 22. Se dado caso o Ministério tem alargação de tempo, dus er dura mais tempo, nós lo anunciamos. Pero purva, FEAWE, subir na website, se você interesse, começa a dar uma opinião, riba e cambio dan kuti. Ja, dit zijn altijd lastige dingen, want midden in de zomervakantie kom je dan met zo'n consultaties. Mensen denken, dan kom ik terug, dan heb ik weinig tijd. Ja.
Aan de andere kant willen we ook snelheid maken. En als zo'n wetsvoorstel eenmaal klaar is, dan moet het nog allerlei stappen doorlopen. Moet het nog naar het parlement. Ja. Dus ja, hoe langer het blijft liggen, hoe langer het duurt. Dat is ook niet in het belang van mensen. Dus daar zoeken we naar een goede manier. Maar het is wel heel belangrijk dat goed geconsulteerd wordt. Het idee dat dingen die in Nederland goed werken, hier ook goed werken, ja, soms is dat zo, maar soms is het ook helemaal niet zo. Soms moeten dingen net anders. Wij kijken vanuit sociale zaken natuurlijk zelf hier ook mee. En wees gerust dat wij heel kritisch zijn op ons eigen ministerie als er dingen bedacht worden. Want soms denken we, het is veel te omslachtig of het is onbegrijpelijk. Praktisch niet goed uitvoerbaar. Daar praten we over met elkaar, maar we willen naar gelijkwaardige systemen, maar gelijkwaardig en hetzelfde, dat is iets anders. Ja. En ik ben er echt van overtuigd dat als we hetzelfde zouden doen, dat heel veel dingen hier juist heel slecht zouden uitpakken. Okay. Daarom ook de uitnodiging aan de openbaar lichamen, aan de centraal dialogen, maar aan iedereen die dat wil, zeg wat je ervan vindt. Ja. Wij willen graag rekening houden met hoe dingen hier gaan, waar behoefte aan is op de eilanden. Dat kan overigens tussen Saba, Sint-Eustatius en Bonaire ook nog verschillen. Die verschillen tussen die eilanden, die zijn soms net zo groot als met voor het Europees Nederland. Ja. Dus waar het om gaat is dat het dadelijk werkt. En niet dat we achteraf denken, we hebben iets copy-paste gedaan en niemand kan ermee uit de voeten of de verkeerde dingen gebeuren. Okay. El punto de salida del departamento está nos que llegan a equivalente. Dus no igual. Dus se você turcos que está sucedendo na Holanda, pone riba uno na Bonaire, of Saba Station, tem possibilidade que não funciona aqui não. Tem ideia que se hobby burocracia of qualquer outra coisa que não funciona. Dus nós temos vira no igual a trobe, equivalente, gelijkwaardig in het bisa, pero o assunto dan que ta quadra e ta klopt de nos sistema de biba, nos sistema de mira. Pues é importante para vos dar uma boa opinião, para um bira copy lo que tem na Holanda 13 aqui na pessoa tibia e coisa não te funcionar. Dus toma bom tempo, toma oportunidade único. Nós turta como comunidade, o ministro te consultar conosco, para você entender tal coisa para trazer da zona bonita, para então funcionar na Bonaire, ou nós que mire outro, dá uma boa opinião, e opinião segura, não lo considerei, ora que vai com a proposição final, que o tico vai passar do parlamento na Holanda, passa da Eerste Kamer, para vir uma lei. E com tiki, nós te pedimos tiki urgência, para sobre nós, para uma lei, vir na vigor na Holanda, é um processo. E mais largo nos tarda para dar uma comida na gente, mais tarde lo tarda também para implementar a lei e eu guardo aceitar de instância na Eerste Tweede Kamer para vir a lei. Dus também motivo de pedir mais rápido como por, dar uma opinião. Sinta dentro grupo, se você por, sinta junto para discutir a lei. Você sindicato, pede para o sindicato por um dia de informação para passar dentro de dar uma boa ideia. Dat is het, toch? Ok, nós também abrimos o telefone, se tiene durante a explicação que ainda tem pensamento, nós estamos dispostos de contestar. Oyente, bota na linha. Noite. Fala bem. Também, meneer. Bom tarde. Noite, me estava aqui, não? Para Maduro. Sim, me estava aqui, não? Para o ponto, meneer. De com mira, salários de trabalhador de menos recursos. Não tem na mentira quando subir os salários de menos recursos. Que a maioria também. E que a Florim a subir tur comida, material. Sim, assume, pero traduzir de menos recursos, seus salários aqui de bom. De como, me que tem visa, de como não te sube salários de menos recursos. Dank je. Komt weer het oude problematiek, werkende armen. Kun je goed uitleggen, want daar bestaat ook misverstand over. Salarisverhoging is niet des
ministerie. De minister gaat alleen maar over het minimumloon. Mensen denken dat de minister kan aankondigen, ik noem maar een dwarsstraatje, dat BOPEC, ik noem echt speciaal BOPEC omdat het niet meer bestaat, dat een telefoontje krijgt van de minister, nou, zorg dat die salarissen omhoog gaan. Dat kan niet. Ja, maar wat de meneer zegt, dat begrijp ik wel. Ja, precies. Want je werkt en dan heb je een inkomen waar je niet meer van kan rondkomen en dan zie je dat de prijzen overal stijgen. Alles wordt duurder. De benzine was laatst 30 cent, gaat nu weer iets vanaf. Maar alles wordt duurder en je werkt en dan denk je, nou, daar zou ik toch van moeten kunnen leven. Dus wat die meneer zegt, is terecht. Dat is heel erg terecht. Al die dingen die we net hebben besproken, die gaan dat niet oplossen. Nee. Dat gaat om verlof, dat gaat over kinderbijslag. Maar daarnaast, en dat zei jij ook al in je introductie, hebben we te maken met armoede. En armoede zit bij mensen die geen werk hebben, maar helaas op de eilanden ook bij heel veel mensen die wel werk hebben. Ja. En als jij inkomen hebt en je moet een huis huren en nou, hou maar op, het is gewoon niet te doen. Dus op zich, dat je dat verband legt, en dat zie je in media wel meer gebeuren, dat begrijpen we natuurlijk heel erg goed. Ik kan wel even iets zeggen over hoe we dat doen. Maar ik wil ook zeggen dat we de modernisering die we net bespraken, die moeten we ook doen. Ja. Maar dit is wel een heel vervelend, heel duidelijk probleem. Ik kan u een hele waslijst aan dingen gaan opnoemen die al gedaan zijn. En er zijn best veel dingen. Maar dan nog heeft die meneer gelijk. Want we zijn er niet. We zijn er nog niet. We zijn er ook nog lang niet. Tegelijkertijd is dit ook niet iets wat morgen is opgelost. Je zei het al, sociale zaken gaat over 2 dingen. De hoogte van het minimumloon en daaraan verbonden de uitkering. Zijn de hoogte van de uitkering. Het loon is altijd hoger dan de uitkering. Dat kan niet anders. Nou, als je nu gaat kijken naar het eikpunt, of bijvoorbeeld wat eerder is uitgerekend, wat je zou moeten verdienen, bijvoorbeeld als gezin met 2 kinderen om rond te kunnen komen, en je zou het minimumloon daarop aanpassen, dan moet dat zo ontzettend veel omhoog. Dat we hebben gezegd, als je dat in 1 keer zou doen, dan is het risico voor de lokale economieën veel te groot. Werkgevers kunnen dan de lonen niet meer betalen, althans een deel daarvan. En dan verlies je je baan, ja, dan ben je nog veel verder van huis. Want de uitkering is ook niet. Dus daarom is er gezegd, we gaan dat verhogen, maar we doen dat in stappen. Overigens, die stappen, die vraag is voorgelegd aan de Centraal Dialoog. Jij bent een van de mensen die natuurlijk heel goed weet hoe dat proces is gegaan. Ja. En er is gevraagd van wat is nou een verantwoorde manier om dat te doen. En de Centraal Dialoog van Bonaire heeft daar een akkoord over gesloten. Dus werkgevers, werknemers, lokale overheid, Kamer van Koophandel hebben bij elkaar gezeten. En hebben gezegd van nou, wij denken dat die en die en die stappen, dat verstandig is. Overigens gaat dat akkoord van Kralendijk ook nog over heel veel andere dingen. Maar onder andere over de stappen die we moeten doen. Stappen in het inkomen. En er is dus gezegd, we doen dat stapsgewijs. En de Nederlandse regering heeft gezegd, we nemen dat akkoord tot uitgangspunt. Klopt. Omdat dan lokaal draagvlak bestaat. En die systematiek is in Nederland ook, waar sociale partners met elkaar proberen afspraken te maken. En als die eruit komen, dan zegt de regering vaak, nou prima, als jullie het eens zijn, dan neem ik het over. Dan doen we het zo. En dat is hier ook. Oké. Ibi, meneer, comprende totalmente boa pergunta. Bita pedir telefone que um rato, guardo rato, se por, of het será já back. Para que explique isso aqui bom. E meneer, comprende boa pergunta. Boa pergunta te salir voor de preocupação que tem rond Bonaire, rond na Holanda também. Tem problematiek de pobreza. So pobreza não é somente se que gente que não tem trabalho, pero tem também se que gente com trabalho, maneira babisa. Que é sem que tá gana não tá chega. Dentro contexto aí, há-se uma investigação e avisa para onde que pareja, you, não se gana X montante de 100. Para subir esse 100 de tiro, lo tem peligro para a economia de Bonaire, para sobredoor trabalho que não pode carregar por mandar de casa, então é tradota mais leu, so tem trabalho e tem entrada. Não dúvida,
o salário sempre está mais alto que o que a gente está na onderstand of na pensioen. Ook in de Hollandese dan te uitkeringen. Maar se não, a gente não tem amor para beitrar. Se está em tanto sem que você sinta na casa, você prefere sinta na casa. Partido dan social na Bonaire, discuta sindicalismo, Câmara de Comércio, donador de trabalho e governo, aí chegam a um acordo para nós subir e sem paulatinamente para chegar no caminho que me está. E discussão, tá que tu vai andando, Ministério de sua banda faz diferente exercício, não sabe mencionar tudo por aqui. Uma banda subir entrada e estão mais vulneráveis, e outra banda a dar subsídio para pagar gasto. Nós tursa, nós não está claro ainda, mas bom pode ser de dia para outro, então vai. O choque está muito grande. Pois, boa pergunta, está super válido, mas recorda que o Ministério não pode dictar aqui com o salário necessário de um trabalhador. Então, acordo entre donador e trabalhador, que trabalhador, ou donador e trabalho com o sindicato. Oyente, bota na linha. Boa tarde, Nancy. Tá bem. Tá Betty? Sim. Me também é maneira é sentar com o documento. É assunto de trazer opinião. Tá farsa. Estava só me mira hasta aqui a Ron Geisen que tudo na Ribecos, mas só me vai ribejar. Se ela acaba sa o Kiko te subi, então me também era que o sábado tá mal contento de o wetsvoorstel. É pergunta tá, para que com Nina assunto social da deputado? Para que com anda bem em Holanda? Para que com a mes não tá 13 na opinião como representante do pueblo não? Me tá é coisa que não, cultura respeito. Para todo ways gente, cultura coisa, tá assunto para visa que o pueblo a participar. Pueblo conhece seu direito, pueblo conhece artículo, pueblo conhece what ways gente. Então, dia mais. Nina den Heyer está sentada na Bonaire. Sua carteira está de armuda. Você não tem assunto de diálogo, é Diálogo central, sim. Awakong bini carajo. Na nota bini bin participar com bosang kuting coisa de man. Ture matéria, ture sabedoria, ture brinca gestos aí largo. É coisa que tá erto dia mais. Toma pueblo hasi hasta Carola Schouten. Nina na cabeça ali Holanda to, sábado mal contento, circunstâncias, mensagem vai pepa, só não puxa cai van peta na fo. A buta sentai na wetsvoorstel, tá isso aqui com 80%, 70%. Noite, coito mais gente se bisa não começar papel com Nina, começar papel com Abu de diálogo, então começar papel com Saba, então buscar independente não papel com Isla de Santo Estácios. Dank, a me sentar lá com Holanda se que tomasse. Nog een andere vraag, dan kom je allebei antwoorden. Oyente Badalia. Oyente Badalia. Wat hij? Wat hij? Oké. De dame die heeft kritiek. Die zegt, heb je begrepen? Ja, en kijk, nogmaals, het ongeduld wat mensen hebben en de boosheid, die is duidelijk hoor. En dat begrijp ik ook goed. Dingen, ja. Tio? Oyente, wat er lia? Noite, vontade. De que puntra? Sim. Nós não temos constelação de Aruba como era com São Martin. Não, nós Aruba como São Martin não deu. Pero de conta é a o veículo nós não tem ranha, junto que são aqui para passar para não pagar nossas pensões. Então, by the way. Que pergunta tá, Bita agora? Que você acha de que a OV é pensão? De quando anda passa no qual nós está ranha é que está de construção, junto que são de aqui para passar para chegar na pensão que anda paga nós aqui mesmo. Ok, acabou de pergunta. Então, by the way, vai que claro a OV de construção? Qual de construção? A OV que nós está pensando pagar todo o que de crack. 10%. LB?
AOV e 10%. Terugwerkende kracht. E se non sa, te sei da baker. No, ok. No, perché un pari Mita gente che punto la vedere. E vedere comprendere cava. Da che contestavo. Bon? Het zijn een hoop dingen tegelijk. Ja, mag, ja. Even die dame afmaken. Ja. De dame is boos omdat ze denkt dat ze de mensen kennen, die mensen hebben weinig kennis van wetten en zo. Waarom is het niet direct met de OLB in samengang of in dialoog? En Saba was het niet eens. Niet eens, ja. Nou, dat las ik ook op social media. Overigens ging dat niet over de inkomens, maar ging dat over die modernisering. Ja. Dus dat is niet helemaal hetzelfde onderwerp. Maar ik wil niet al te flauw zijn door in dat soort discussies te belanden. Kijk, Saba geeft aan van wij willen meer tijd. En ook de Eilandsraad van Saba legt de verbinding met de hoogtes van de inkomen. Ja. Dit is ook, deze regelgeving wordt ook afgestemd met de overheid. Ook met Nina Den Heijer, die overigens ook in de Centraal Dialoog zit. Ja. Dus het is zeker niet zo dat dit nu even aan de bevolking wordt voorgelegd. Niet aan de bestuurders die hier misschien ook wel iets meer verstand van hebben dan de gemiddelde inwoner. Dat wordt wel degelijk gedaan. Ja. Wij kennen allebei Nina. Als iemand wel zorgt dat hij input levert en daar bovenop zit, is zij dat wel. Dus daar zou ik me geen zorgen over maken. Of er altijd uitkomt wat de lokale politiek wil, dat is iets anders. Want daar is wel degelijk ook tussen Den Haag en de lokale politiek, en dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke van de 3 eilanden dat het is, best veel discussie over. Oké. Hou dat even aan. Alweer neem ik deze telefoon. Oye, wat Alia? No, Chi. Wie is dat? Ik heb een beetje meneer aqui, no. Com Bonaire, agora aqui, no te trapa $5 mais. Sério, não te trapa $5 para motivar tem companhia não, que não te permite ta usar não aqui, paga não $5, $5.50. Então me tá aí um coisa abuso para sobra. O preço não de comida tá subindo. Tu custa subir. Então é negociante na ato que te ganha opi placa tá usando aqui pagando $5.50, $5. Até que não tá bom. Você já acaba. Contratista não tá pagando $10 Oké. Ik begrijp het. Maar dat is iets anders bij de arbeidsinspectie. Kennelijk zijn er mensen hier die beneden de minimumloon betalen. Ja. Wat doet SZW eraan? Heel kort. Ja, mensen moeten dat melden, want dat is het allerbelangrijkste. We hebben een arbeidsinspectie die kan daarop toezien, maar die weet dat niet als dat niet gemeld wordt. Precies. Dus dat kan altijd. Wat die meneer hiervoor zei, dat was ook wel interessant. Dan wordt er vergelijking gemaakt natuurlijk met Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Ja. En we hebben hetzelfde stelsel ooit gehad. Mm-hmm. En wat je nu ziet is dat dingen uit elkaar gaan lopen. Ja. Na 12 jaar gaan wij hier dingen veranderen. En misschien op Curaçao doen ze het net anders. Het is sowieso wel, maar dat hoeven we hier niet te doen. De vraag wat hij zei. Ja. Als hij een stukje AOV uit Curaçao krijgt. Ja. Wordt dat aangevuld hier tot de hoogte van Bonaire? Of CN, sorry, Caribisch Nederland? Nee. Dus dat betekent dat stukje van Curaçao krijgt hij sowieso. En dat andere stuk is gewoon wat zij op Bonaire zou moeten krijgen. Punt. Ja. Bijna iedereen die AOV heeft een deel. Ja. Er zijn hier heel weinig mensen die volledig AOV op Bonaire of in Caribisch Nederland krijgen. Ja. Bijna altijd is er korting vanwege verblijf in Curaçao, Sint Maarten, Aruba, vaak ook Nederland. Ja. Dus daar waar je je recht hebt opgebouwd, ga je mee in de verhogingen die daar gelden. Het is dus niet zo dat als jij 70% van je AOV uit Curaçao krijgt en 30% op Bonaire, dat je over het geheel meer krijgt. Het is alleen voor dat deel van 30%. Ja. Oké, dat is de wet. Ja. En heb jij begrepen waar het over gaat, terugwerkende kracht? Hij had iets over terugwerkende kracht, AOV.
Ja, Misschien is dat de rechtszaak van... Dat dacht ik. Dit is natuurlijk door Bijkerk een zaak gevoerd. Omdat Curaçao toen korting heeft doorgevoerd op AOV-uitkeringen buiten Curaçao. Ja, die 10%. Dus die zijn onderscheid gaan maken tussen mensen die op Curaçao wonen en die recht hebben opgebouwd en mensen die niet op Curaçao wonen. Ik dacht ook dat het daarover ging, maar daarvan heeft de rechter gezegd dat mag niet. Ja. Maar dat is natuurlijk aan de overheid van Curaçao. En daar heeft... Je moet zich houden aan de vonnis. Ja, en dat ging over 2 dingen, dacht ik. Die 10%, omdat je buiten Curaçao woont, werd ingekort. En ze kregen die 13e maand niet. Ja. Die kerstboom, dat ik zo even doen. Ja, en de rechter heeft gezegd, opgebouwde rechten mag je nooit aankomen. Je mag het wel voor de toekomst veranderen, maar niet voor het verleden. Klopt. Dat staat in die uitspraak. Oké, quem sabe, is zo niet força retroactiva, então Cosco, Curaçao tem que executar como sentencia que o juez aduna. E outro, tá lo que va traga na Curaçao, Aruba, tá guardo quitar, of het direito aí, e pide, bota que daí de Curaçao, Aruba of Holanda, então e pide de Bonaire, tá que da isso de Bonaire, dus dan não tá guardo compensava vai a Mesco, zodat cada entidade paga parte de G. Oké, dus dat is die AOV gebeuren. We hadden het erover dat in Nederland worden ook deze consultaties gehouden op deze wijze, toch? Ook naar de bevolking toe. Ja. Oké. Die dame, ik geef even terug op die dame, want ik herken ook die boosheid natuurlijk. Het is wel van, ja, het is om mensen zoet te houden. Maar nee. En die consultatieronde, als echt mensen iets zeggen die van waarde is, wordt dat ook gepubliceerd? De mening? Bij jou weten? Daar voorziet die internetregeling in ieder geval niet in. Het voorziet niet wat de mensen vragen. Maar maken jullie, of wie dat ook opneemt, een samenvatting van de voornaamste verzoeken tot wijziging, CQ-aanpassingen, die het volk dan zegt? Nee, maar ik vind het wel een goede vraag, hoor. Dat je zegt van ja, als je een enquête houdt, wat heb je dan aan feedback gekregen? Precies. Wat heb je daarmee gedaan? Ja. Hè? Op zich is dat niet te voorzien. Maar ik vind dat wel een goede vraag, hoor. Dus daar wil ik ook best meenemen. Dus kijken van wat komt er allemaal binnen. Ja. En vervolgens ook, wat doe je ermee? Want wat aan de ene kant denk ik, hè, van dat je zegt, ja, het heeft toch geen zin, het is een zoethouden. Precies, dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, flauwekul, doe het. Maar op het moment dat je dat niet duidelijk maakt van wat krijg ik dan binnen, wat doe ik er dan mee, dan kan ik wel eerder begrijpen dat je het gevoel hebt dan wanneer dat open is. Oké, voor de goede discussie, 1 klein punt, dat ik mensen een beetje voelig geef. Ja. Stel dat ik dus terugschrijf naar jullie. Ja. 66 vind ik niet passen in het Bonaireaans systeem, omdat de temperatuur is hier ontiegelijk. Ja. Dus de mensen die leven korter, tussen haakjes, omdat hun levensduur korter is, omdat ze te veel bloot zijn aan harde werk. Zoiets heeft die gewicht als in het denken van bijvoorbeeld een regering is, de pensioenfonds, mensen moeten langer werken, anders komen die fondsen in gevaar. Ja. Want dan heb je dus geld versus mensen. Zijn dat zwaarwegende dingen die toch meegenomen worden? Nou ja, dat zijn wel dingen waar je dan, als je dat ook kan onderbouwen. Natuurlijk, je moet dat onderbouwen. Waar naar gekeken wordt. Want het verhogen van die pensioenleeftijd, dat heeft natuurlijk een reden. En op het moment dat er in verhouding veel meer mensen gebruik maken van pensioen en minder mensen werken. Klopt. Dan heb je iets anders dan heb je een probleem toen mijn opa werkte, zeg maar. Ja, er was de werkende bevolking heel groot. Ja. Mensen overleden eerder. En dus op het moment dat dat hier wezenlijk anders zou liggen, dan is dat natuurlijk een goed argument om mee te nemen. Okay, alleen dan zal er natuurlijk wel gekeken worden. Ja, maar wat is dan de bevolkingsopbouw? Klopt het ook? Ik snap het, ja. Maar je moet het goed onderbouwen en dan wordt wel rekening mee gehouden. Ja, kijk, het helpt als je het onderbouwt. Maar kijk, mensen mogen een mening geven. Hè? Het is niet dat we dan zeggen, ja, er ligt geen wetenschappelijke onderbouwing onder, dus gooi maar weg. Nee. Ja, want dat zou natuurlijk ook niet kunnen. Nee, precies. Het gaat om dit soort dingen, het gaat om feiten, maar ook sentiment is belangrijk. Ja. Hoor. Ook of hier emoties. Maar ook of hier iets goed valt, of hoe mensen dat zien.
Want ook dat kan verschil maken tussen de plaatsen waar je iets vraagt. Ja. En wat ik al zei, ook tussen Saba, Stesia en Bonaire zijn er verschillen. Ja. En ik vind persoonlijk Sint-Eustatius en Saba totaal verschillende eilanden. Ook als je kijkt hoe dingen werken, hoe je dingen regelt, zijn de verschillen hartstikke groot. Okay. Dus het idee dat wat op de ene plek goed is of goed valt, dat dat ergens anders ook zo is, ja, dat moet je loslaten. Dus mensen mogen ook echt wat ze ervan vinden zeggen. Gaat alles daardoor veranderen? Nee. Maar is het belangrijk? Er wordt er rekening mee gehouden? Ja. En wat die mevrouw zegt van ja, het is een zoethouder. Ja. Ik was hier niet gaan zitten als ik dat ook zou vinden. Overigens ook in Nederland hoor, is dat wel iets wat je veel hoort. Het is altijd van wat doe je? Hè? Je kan hem een mening vragen en je weet van tevoren dat je daar niet in alle gevallen rekening mee kan houden. Dan kun je 2 dingen doen, of je doet het niet. Of je zegt ik doe het wel, want die feedback kan ik toch gebruiken. Wat je ook kiest, je kan daar altijd kritiek op hebben natuurlijk. Ik denk dat het consulteren beter is dan het niet doen. Gaat het alles oplossen? Gaat het iedereen tevreden maken? Nou, dat is ook zeker niet het geval. Nee, dus dat ga ik ook niet beweren. Oké. Hebben we dus de review gepasseerd van alles wat jij graag hebt willen zeggen? Ja, volgens mij wel. Kunnen mensen op een andere manier bij de instantie iets vragen? Of is het alleen nog via die internet? Kijk, als mensen daar echt vragen over hebben. Kijk, SZW hier is een uitvoeringsunit. Hè, dus het is geen beleidsunit. Dus wij keren de loonheffing uit, de onderstand. Wij voeren die regeling uit. Dit wordt natuurlijk in Nederland beslist. Okay. Als mensen zeggen, nou, op basis van wat we zien, hebben we nog vragen. Nou ja, dan kun je ons altijd bellen. Maar op zich is het, ga dit even lezen, rustig lezen. Ja. Kijken of je het begrijpt. Als je het goed begrijpt en je vindt, zeg wat je ervan vindt. Ja, en er zijn natuurlijk altijd mensen die in de centraal dialoog zitten, van het lokaal bestuur, van de vakbond, die je altijd kan benaderen. Als jij werknemer bent en je bent bij een vakbond aangesloten, dan kan je uiteindelijk via UCIBO, die in de centraal dialoog zit. Zeker. Dat is misschien nog wel de meest efficiënte manier om dat te doen. Zeker. Dus het kan op meerdere manieren. Ja. Maar de lokale vertegenwoordiging in de centraal dialoog bijvoorbeeld, kan dat. We hebben een korte vraag. Is deze consultatie ook naar de Eilandsraad? Dat weet je niet. Weet ik niet. Normaal gesproken gaat dat wel zo. En anders is het natuurlijk ook aan de lokale overheid om dat te doen. Maar ik denk bijna zeker wel van wel. Omdat natuurlijk ook de Eilandsraad van Saba al reageerde. Precies, dat hebben we gezien. Dus dat denk ik wel. Oké. Erik, bedankt. Graag gedaan. We hebben het goed gedaan. Denk ik. We hebben in ieder geval gezorgd dat iedereen weet waar het over ging. Natuurlijk is die misverstand dat ze toch blijven combineren armoedebestrijding hiermee. Maar ik begrijp misschien dat we een keer over die armoedebestrijding toch een programma kunnen wijden. Ja, is goed. Een half uurtje. Kan altijd. Bon. Dank je. Turcos Bon. Het allerbeste. Ik wel. Thema Jan. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante, no lo olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, no lo olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay.